Haus nggak? Hah? Belum Kak? Nggak haus. Udah nggak apa-apa. Yuk kita bawa pulang dal-dalnya. Oh. Di all shop 4,5 sama ongkos kirim jadi 500-an. Abi biasa nggak? Abi biasa nggak? Pulang. Ya. Pulang. Sama-sama. Nanti sore tonton ya di channel itu. Ya, begini pulang. Yuk, Abi pulang cepet ya. Yuk, bawa yuk dal-dalnya. Nih, Abi bawa ini. Jalan. Yuk. Capek, panas. Udah juga nih teman-teman. Tuh, wah serem nih. Takut saya. Woi, sini. Udah ya pulang. Sekarang kami pulang ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.